Makunak ko mamat sir, akit maikan ko mamat ti hustisya na ito sir. Napasama kanya na sir. Da ko mamat nakakita, handa ko mamat mabuti nga mangibaga. Ma'am, naimbag nga malam mo, pagkapan ni Sir Tatay, ma'am, tay before nga mapaltugan isuna. Gapukan Marcos mati baga na nga papanan na sir. Dati mawag. Isu ayabak nga mapan kami jay surong sir. Nga baga na nga dati mawag. Isu mapanak ijay ko na na. Nung umayak to mangar daw ito'y ko na na. Sumat ni jay. Okay. Tay mapampay lang, wano agawid nga. Agawid din sir, at ay sumangpet kami. Timawag ka dete apukok nga agawid akon kunana kami sir. Tatan. Kat isumit ni Zayan sir. Nakapaltog na. Uwan imay ni kapitan mi ito'y nga may namatibagan sir. Napaltugan. Ni sir awamet tikas lang kaap-apa na or adeto'y nakasubsubang na itikal labes? Awamet ti amuyo? Man mati amo sir. Namin ti pagubraan na ma'am? Construction sir. Pagubraan na po. Batak sir. Awan dagiti ni ibagbagan nga problema na. Awan. Mano ti anak na ma'am? Demanda sir. Okay. So aside ka ti construction, awan ti sabali nga pagubraan na? Awan sir. Mano tawin na ma'am? 53 sir. 53. Okay. So ano tikas lang makunam ka dito nga napasama kanya na? Makunak ko mamat sir, akit maikan ko mamat ti hustisya na ito sir. Napasama kanya na sir. Da ko mamat nakakita, handa ko mamat mabuti nga mangibaga. So ano to babrao niya tatay man tay maipadanong kanyayo? Again, inana kami sir, ta kasangsangpit ko nga raga po jay surong sir. Di pagubraan niyo mat ma'am? Awan sir. Okay, so ti sumangpit ko umay nakakumatulungan, jay pagubraan niyo pa? Awan sir. Oo. Immediately pag-umumiyanan na ma'am? Ito'y sir. Okay. Tay kalabes, awametikas lang madmadlaw yung tas lang ilam-lamang na kanyayo ko ma? Awan mat sir. Awan. Ma'am, ano nga tanga oras ti rumar dito balay yung ma'am? Alas 11 ko namat dagiti anak ko sir. Tatan. So nga idi kwa ibagak nga mapan kami ijay. Ngam ko na hanak makapan ata damat timawag kanya nga taga J. Marcos ko na sir. Yung di timawag kanya na ma'am, di na mo nga ta? Am-amo na sir, na talaga dayjay kanayo na papapanan dayjay sir. Ada timawag kanya nga mapanakano ko na tadakan pagsaritaan mi ko na sir. Kat isu ko na so dayta ubing ti alaem mon ata. Dapat la papanak ko na. Mayak to nga tamangal daw mat itoy ko na sir. Okay po. So dayjay sir. Yung din nakadanon J. Marcos ma'am, tinawagan na kapilaeng? Anje baruk ti apukok ti tinawagan na itatay sumangpet kami gaput surong mga alas 12 nga ta sir. Kunana kano agawid akon. Kunana kano sir ngam di nabayag nga nagsarita da. Dayjay lang ti naudi nga pinagsarita dan ma'am. Un sir. Agawid akon kunana kano sir. Tay umay ibagan ni Apo Kapitan anat oras nga tatatay ma'am? Namata oras itatayon. Baka alas 2 dayjayen sir. Ma'am, anat kinag-phase 1 na nga, DJ wallet kun cellphone na kat mapukpukaw sa? Sir, taawan ko namat dagiti anak ko nga napan, sir. Pati cellphone na awan ko na damat, sir, kundi kwarta na, sir. So, DJ nga tan, sweldo na, ada amin DJ nga ta, ma'am? Sir, sweldo da nga ruda gaama, sir. So, tatay, umay ibagan ni Apo Kapitan, dakay palang tinapan na nga ako? Dagita anak ko, sir. Tinapanangakop kanya na? Sir. So, yung report ti PNP? Haan, sir. Ado PNP ka na dyan na danon. Okay. Sir. Oo. Alam mo.